May pasyalan daw kami. Wala ang isang kagwang. Sarap talagang maging passenger. Summer ganito, mag-ship ko. Ising gate daw. Roll na pala pasyalan lang yan. San Joaquin River. Mga pita rin mga. Dito atong tato at balik na kami dito sa ano namin mga kagwang sa tinitirahan namin mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Ito yung community ng mga kagwang dito sa ano. Dito sa Fresno, yung isang kaibigan din namin mga kagwang. Taga Davao din sila mga kagwang. May pasyalan daw kami ngayon mga kagwang. Mga kagwang, manlaag isang mga kagwang. Wala isang mga kagwang. Pasahero. First time ko mga kagwang, pasahero. Ang sarap pala maging passenger mga kagwang. Hindi ko proud. Welcome vlog. Welcome vlog. Animal dog popper. Puri-pray lang ka. Sarap talagang maging passenger. Santa and the big gifts. Yay! Bago ni siya I'll ng area. steal one of his sack so he'll not be disappointed. Oh, wow. Oh ba? Ako po. Sugat pa si Bessie Pre. Ang dili pa sugat pa kato imong partner. Wow, nice. Nice siguro kayo ni pagsama. Wapo kayo, Diri. Pag ng mga grapes na. Coral na nila sa area. Oh, wow. Town Center, Axis Coffee Bar. Oh, nakamapaw ko. Pareha diri o ka na maghimo sa Nice kayo. Green kayo, pero summer gani ang murag desierto. what's that? Oh, Nandito na kami mga kagwang sa Kissing Gate daw mga kagwang. Pwede! Aba no, okay kayo. Ay, para yun ay pang bike no? Kompleto ba, no? The Philippines, the almond. Oo. Dahil oo. danding. Pag na masiraan, na diri na mag-ayos sa ilang bike no? Okay kayo. Kompleto sa mga tools oh, para sa bike. What the? Push pump. These are all my tools. So River Trail. Yawa eh. you what? 360. Una yung pang vlog. Oho. Guwapong lugar ka, no? Mabuking lang gani, oh. Pag ano kanang sana kanang dito sa iyong giadtuan. Daddy, can I have a resolution? Iceland. Oh no, ana-ana gani. Kaya sa mga bike. Biking ba? Uy, dali ka, oh. Troll. Ay, dili pa na. Troll ba ka? Sa bukid ba? Mommy, there's a troll. Oo. Nice po, nagtanaw siya.
Nakuya kayo ba noon? Lingkod sila ba? Naroon na skillin na ba? Ang muta ba? I was like, look at the way he. Norway. Oo. Mansion na da. 5,000 square foot home na na. Lord, I see a squirrel right Huh? Where? From where? Right there, ako on the grass. Oh, On the grass? wala to. Wala na, nag-jump na. Oh, drunk. Yeah, kasi sumunod. No, I'm not. Cause you're daddy. I need to have you the view. You want to swim there? Oh? No. Let's swim? That's so Ah, let's swim? No, but I want to go. Mhm. Let's see the Wow, view. I scream. Let me follow it. Over there. And No, over no. there. You want to swim? Oh, go. Go, jump. No. Go, jump. Can I swim? Pinag-swim. Uy, nakaka-swim ka karon. Daddy, Mom said no, so I can't swim. Okay. Dad has to teach me. Are you going to throw me in the pool? Oh, Tita Bessie, where do you want to go in the Philippines? What do you want to go Oh, bike oh, bike oh, bike. Where do you want to go in the Bike ka, bike. Bike. Nag-bike ka, Daplin. to buy? I saw it. No, where? What place in the Philippines do you want to go? Where do you want to go? To the supermarket. Hello. Ay. Hawag pa kayo, pre. Magtubag to ba? Di tiguang paniti di ba nagun? Oh, there's a chair oh, a bench oh. A bed. A bench. Gani ka. Oh, sit down here oh. Gwapo ka diri, we. Nice kayo. Oh, nandun, oh. The squirrel. Yeah. Oh, Sure ka ba? Lingkod. para sa Instagram. Oh, daddy ka, picture with Lolo. Look in the camera lang ga. Oh, ayaw pag sandal kay Lolo kay Mat. Kita pa picture ko. Kaya meron tayo na sa Norway ba? Yung makita tong kwan dito, pikas bato ba? Yeah, dito gi-shooting tong troll. Bebe, hatay mong camera, bebe. Kawan dali ka. Dali lang oh. I got this quickie. Nice masyado dito mga kagwang. Wow, para kang nasa Norway mga kagwang oh. Para yung sa troll na palabas. Yan oh.
Pag kuhaan ka, pre, yellow na. Pag ulak. Oh. Oo ba? Papi sa tayo. Oo, tungkol sa kwan. Kasi dog. Bukang ka rin, sigulan. Mhm. Remember? My gosh. Yun, pwede niya. Anak, kapalulagit ka pa. So, kain. Pre, dahil sung kaanit, pre. Dahil daw? Dahil sung ka. O ba? Wow, gwapo hikingan din lugar, no? Kaya dili kayo, gidaon kayo, tama lang mga anak lang ba? Oh, exercise. Oh. Ito, kalimut. Oh. Kasi, Oh, no? Oh. Wow. Unsa sa nga highway dia pre? Ah. sa Woodward Park. Ah, okay. Pwede ka mo diya, muagi. Layo ba to atong gatuan sa no atong agi tagani og kuan katong may casino gani pasaka ta? Mo tong kasino, pasok. Ah, mo to no. Oh. Katong layo murag atong tong sunset ba to atong kanan sa una oh. Ya, mo tong kasino. Oh. Joke chancy. Oh. Dali, ko na Table Mountain na ba? Bago na nga building. Dako ni sa Kanang paano? hotel, oh. Mano yung San Joaquin River. Oh. Gikan ni sa sumpay ni sa Silver Lake. Oh ba? Dito sa katong nagpicture bitaw sa may Huntington sa na. Oo, oo, oo. Katong kato. Oo, oo. Sumpay ni siya. Mo ba? Oh, na maginig duha ka dam. Silver o Huntington. Nya, last na dia mo na siya Millerton. Millerton Lake. mo na. Kanan dia? Millerton Lake. Mo na siyang dam. Ah, akala ana. Oh. Taon na ganun sa Oh, ang kilido, ano kasi sa mga bend gani, di ana pa, ano pa. Gwapo kayo. No? kanang sambugi bitaw. Oo, sa mga palabas ba nga. May ang drone dyan. Oh, sila gawa ka tanawon. Nasa drone bang kanang sino. Oh. Kang saan ka na yung mga barbarians ganyan. Nga, paala ni mo. Oo. Gwapo kayo. Oh, gwapo niya. Oh. Oh. Yan siya. Natural lang yan mga kagwang. Yan siya mga kagwang. Sa tubig mga kagwang. Nice. Oh. Sungkaan mga kagwang. Oo. Wala, sayang. Hey, can I pet your dog? Pulot nga yan, dog. Stop na, stop na rin ka ha. That's a big dog. Yeah. That's a big dog. Dito pagi ito. Ang Picture bibigay. mo, picture? Dito sa pa. No jumping, ha? No Dito, dito, dito. Walk, daddy, walk. Walk lang kita na. No jumping. Blue folder. I hope we find the treasure of the Oh. mouse and keep Watch your step ha, watch your step. First step. Oh, look at that. It's pretty. It's so pretty. Watch your step, baby.
Yeah, it's not the animal man. So this one has to you would go this way or is it that way? First, we will walk down this way. You can walk down this way, and that's how we can get to the Kaya kung wala din mga bato-batong gagmay, danlog, di ba? May na yung mga bato-batong gagmay. Oo. go all the way there and you until you reach the grass and you walk 5 feet high and look what's right there and just walk by this side and look what you find. Tama ngayon, no? Wow, a cheese! The cheese! The golden cheese box! I hope I'll find a mouse in this possible. Oh, there's a gold, oh, gold, oh. Gold nuggets, oh. Nuggets! Let's pick it up! That's big enough. Pick it up. Ay, kasamukan mo. I'm trying to get out. What did you find? It's a golden cheese. Oo. Still not ending. You walk like this and go there at the end. Yeah, look. You're going in waves. Yeah, there's a lot of them. That's why I love guys. Daddy, there's less because you shoot 25 away. There's only 6 flies because you only see Talon ka. there's only 6 flies because you just like shoot 25 Naku, din sa paapoy, no? Oo, taas, no? Oh, pwede dili mag-fishing, dili. Permit, no? Abi na kung gamay lang nga sa paa ba? Dako mo jud ay. Pero kayo dapita dito, magmabaw no, kay na ko no. Na rapids. Oh. Bapo pa. Wow, so far. I don't. Maybe some crosswalk. We have a crosswalk across the wall. Ya, di tayo bakong paantay drone ko. Kunay bangag. Ah, kana diha, kanda do lapod. Oh, Basi na to dapita di no. wala, anot na to. Oh. Ay dugay na pod. Mommy, Oh. Stay away from the edge, anak. stay away from the edge, Daddy. Oh, yeah. Gusto mang. Yeah. Taas, may tubig ba? Taas dito. Oo, pati yung turn. Oh.
What kind of an animal are they? Kita sig dako itong nuggets oh. Ano alagay? Nuggets daw. Nuggets. Wow. Look at those nuggets. What nuggets? Look! They're What? forming as birds of They're forming friendship. a what? Basta tulog ka dyan, bahala ka dyan. It's not Yeah, akong i-video. Ano sa pangalan nila sa pre? San Joaquin River. Ah, San Joaquin River. Gwapo ka yung lugar. Gusto? Tito, shout out sa mga taga Davao Tito. Sa tong yung subdivision dito. San Lisa. Doon Lisa. Sus. Oo. Dito silingan lang ni Kwan, President no? Oh, Basilito. Oo. Basilite boy. Oh, Engineer Basilito. Engineer Basiliote. Boy, shout out. Tama no? May ano yung mga ano pre oh. Wow. Blair Witch. We must go this way because we are about to see the golden cheese. Go. Malaki masyado yung tubig mga kagwang. Oh. Nindot kayo. Nindot yung kayo pre. Balik pre, dati yung bike ba? Lagi, puhon lagi pre. Puhon. Maglalagdag na yung bike. Ah, ano, oo. Oh. Mud grouper. You're not a mud grouper. Bakit na mga square yung mga kagwang. Yeah, survive mga kagwang. Lisod ka magagan ba? Ah, grabe More dyan. than 30 minutes. Liok-liok mo na kay video mo ni. Survive yung mga kagwang. Grabe, pahit kayo agahan dito. Oh. Gitabok mig sapa. Singgit na pre. Oh, mau dyan. Tama no, iba rin kasi gate dyan. Ano? Ako tayo magbabayad na sa bigas. Ang ubang tao dito sa may kuan sa Pukisat. Oh, really? Oh. Wow. Pagtako. It's like really nice. This is like a bucket. Wow. Yeah, Balik kayo spray. up to our swimming clothes. Tama no, kay mga puppies no. Mas nagkuhan ako. Oh, dire na sila kutob, di na sila pili. Training. Ano yung holiday? Kung ano, bawas sa mga tiyo. Mga pita diri mga kagwang. Mga Grabe pita. ta tong isaka, grabe tong avalanche ba? Nung nagyan. Dakong lugar no? No, nasa map ko. Yung Islamic community. Oh, kana no, miniature no. Oh, gwapo ka yung lugar ha. Oh no. Years later. Mga kagwang. Nakabalik na kami dito sa ano namin mga kagwang sa tinitirahan namin mga kagwang. Thank you for watching.